byiza nanone inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda atubagezaho. Nanone tugarutse mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ntago njya mbatindira mu makuru ya politike na diplomasi, rwose tuba twihuta cyane. Ubu noneho ibintu byahindutse, isi yacitse ururondogoro. Umutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo bakomeje kuvugisha isi yose. Mu buryo bwa politike bari kuvugisha isi yose, mu buryo bw'intambara bari kuvugisha isi yose. Abasirikare, abayobozi batandukanye batangiye gufata ibyemezo karahabutaka bigaragaza ko mu by'ukuri uyu mutwe ufite ibintu urwanira kandi byumvikana yewe ku kigero cy'uko ndetse bamwe batangiye gufata ibyemezo byari bikekwa yuko bitazafatwa. Dufite amakuru menshi. Umutwe wa M23 ingingo ubwo ngubwo nizo tugiye guheraho, wamaze tayari guterekaho abayobozi b'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo twari twabigarutseho, sindi bubitindeho cyane kuko abo bayobozi twabavuzeho. Bahati niwe nabonye abantu benshi barimo baravugaho cyane kubera yuno umusirikare ndetse uburyo bamubonaga muri uniform, bari kwibaza ese ubudangarwa bwe nubuhe, afite amashuri angahe, ibiki n'ibiki. Ibyo ngibyo turacyakomeje kugenda tubicukumbura. Manzi Wiri umwungirije ndetse na Bahati wundi bimeze gute, Bahati Aman bimeze gute bamwungirije. Ibyo byose turacyakomeza kugenda tubicukumbura, igihe cyabyo ntabwo kiragera. Ahubwo ndakumenyesha ko barangije nanone gushyiraho abandi bayobozi. Ikintu gitangaje, isi yose irimo irumirwa. Uyu mutwe wa M23 cyangwa se na Alliance Fleuve Congo muri rusange, ibyo bari gukora byose bari kubiherekesha cyangwa se bari kubitangirisha itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ribibemerera. Bafite ingingo bari kugenderaho, turaza kubigarukaho, ntabwo twari twagiye tubigarukaho neza kugira ngo mu by'ukuri bize no kumvikana uburyo ibi bintu bifite uburemere. Ndetse na bimwe mu bitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba batangiye kubyandika bavuga bati official communique, itangazo cyangwa se ibyemezo by'inama bigenze gutya na gutya. Ni amateka arimo ariyandika, ni ibintu bidasanzwe. Ariko ubwo hakaba izindi nkuru zirimo ziragenda zikurikirana n'ibi byemezo bitandukanye intare za Sarambwe ziri gufata. Iyi mirwano iracyakomeje. Ikindi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye gutitira. Ubwo turaza kubabwira imirwano igeze, ariko tunababwire yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye gutitira. Umugabo hano rwose yagiye imbere y'inteko inshinga amategeko agapira hasi tukabwiza His Excellency ukuri. Ubwo ni Tshisekedi, urumva Son Excellence Perezida Felix Antoine Tshisekedi, tukamubwiza ukuri. Twarangije kumenya yuko Son Excellence ngicyo atagambiriye ari intambara, kuko n'ubundi ngo intambara tuyirimo. Uyu nguyu ndaza kubabwira ibyo yavuze, nubwo nyuma yaho arimo aragenda asa n'uwivuguruza avuga ngo bamuteranyije na perezida, kandi amagambo yavuze ari hari abantu bose bayabonye. Rero ibi bintu turaza kubigarukaho, tubive imuzi, tubabwire uko byaba bimeze. Abantu kandi bakomeje kumva amakuru meza cyane y'ingabo za Malawi rwose zarangije gutaha. Ibi ni inkuru mu by'ukuri yabaye kimomo, ndetse bikaba bivugwa yuko mu gihe gito rwose izi ngabo ziri buhaguruka ngaha. Andi makuru twatangiye kumenya nuko ingabo za Tanzania nazo zigiye kuva ku butaka bwa Kongo ngo mu gihe gitoya. Amakuru nayo mu by'ukuri tutarabonera official communique cyangwa se itangazo riri officiel, ariko turakomeza kugenda tuyacukumbura kuko yatangiye guhwihwiswa. Abantu bakibaza bati izi ngabo ko zitangiye kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa ko batangiye kubyemeza kuhava n'inama ya SADC itaraba ndetse na EAC, mwuka byara mu inama niba haracura iki biraza kugenda bite? Kwikigaragara uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi azaganirizwa nk'uri gukubitwa inkoni, bamubwira bati waraduteranyije, waradushutse, bimeze gutya na gutya, fata umwanya usubize ibintu ku murongo byo mu gihugu cyawe.
kuko biragaragara ko ariho bigana. His Excellency Paul Kagame akomeje kuganira n'abayobozi batandukanye, imiryango mpuzamahanga, nahoze mbona yaganiriye na EU, ngira ngo no mu makuru yabanje twabibabwiyeho, ariko ubona yuko mu by'ukuri harimo akantu k'uburemere rwose ku rwego rwo hejuru. Abantu ariko nanone bakibaza ese ubumwe ndetse n'ubufatanye buri kugenda bugaragara hagati ya Afurika y'Epfo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo biraza kubyara iki nanone, ko ari agakweka ari kuza ku ruhande. Hano hari impamvu rero Afurika y'Epfo mu by'ukuri ngo idashaka impinduka mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaragazwa. Ubwo nabyo turabivimuzi turebe mu by'ukuri ese birava hehe birajya hehe. Ingingo ni nyinshi, hari zo n'umuntu aba atarimo agenda yibuka, ariko rezo sosiyo zituri imbere, dufite na benshi baba bari kugenda batwandikira umunota ku wundi baduhereza update. Icyo usabwa wowe gusa ni ukubana natwe 5 kuri 5 tukabana, noneho ubundi amakuru ukazajya ugenda uyabonera ku gihe. Hari ingabo nyinshi za Uganda ziri kugenda zivugwaho, ibi turabigarukaho. Turagaruka mu by'ukuri kuri MONUSCO byakomeje kugenda byemezwa yuko igiye gutaha. Ibintu ni byinshi byo kuvugaho, amakuru ni menshi, ariko mbabwire yuko tutari bubatindire kuko ni ya minota yacu iba itari myinshi cyane. Icyo usabwa ni ukubana natwe, ni subscribe gusa cyangwa se sabone, ubundi tukabana 5 kuri kagenzi kako. Reka rero duhere kuri ibi byemezo bya M23 yarangije gushyiraho abandi bayobozi. Rero abangaba bo akaba ari abayobozi b'umujyi wa Goma. Ni nyuma y'icyemezo bari bafashe cyo gushyiraho abayobozi. Ni inama irimo iraba, mu by'ukuri bigaragara ko bari kugenda bashyira ibyemezo hanze gake. Dusome rero iryo tangazo nta kintu duhinduyeho. Inama y'impuzamashyaka Alliance Fleuve Congo, icyemezo nomero 002 bivuze ngo ni icyemezo cya kabiri, called LPL BAL AFCM 23 2025 cyo kuwa 5 tariki ya 2 kuwa 5 z'ukwa 2 mu mbabarire 2025 gishyiraho kandi cyemeza neza abayobozi b'umujyi wa Goma ndetse n'abungiriza babo. Ati n'umuyobozi w'umujyi wa Goma n'umwungiriza wabo mwungiriza we. Dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahinduwe kandi ryuzuzwa kugeza uyu munsi n'itegeko nomero 11 bare 002 ryo kuwa 20 Mutarama 2011 ingingo yaryo ya 64 igika cyaryo cya mbere. Dushingiye ku itegeko nshinga kandi ry'impuzamashyaka Alliance Fleuve Congo, cyane cyane ingingo yaryo ya 3 igika cyaryo cya 3. Dushingiye kandi ku nyandiko y'inama y'impuzamashyaka AFC yabaye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2023 yemeje ishyirwaho ry'umuhuzabikorwa w'impuzamashyaka Alliance Fleuve Congo. Kubera ko umutwe wa M23 ari umwe mu bigize impuzamashyaka Alliance Fleuve Congo. Dushingiye kandi ku cyuho cyatewe no kubura kwa meya w'umujyi wa Goma. Bivuze ngo Kamanda Kapenda Faustin nawe uhari yarabuze, ubundi yaba hari bibyumvikane ko bashobora kuba bari kumuha akazi. Dukomeze rero, dushingiye ku myanzuro y'inama yo kwemeza amategeko shingiro y'impuzamashyaka Alliance Fleuve Congo yabereye i Bunagana ku ya 20 z'ukwa 12 2023. Dushingiye kandi ku itegeko
ku ntego yo gukorera abaturage ba Kongo mu mucyo, imiyoborere myiza ndetse no kwegereza abayobozi abaturage. Kubera ko rero ari ngombwa kandi byihutirwa gutegura imiyoborere mu duce twafashwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kwiga ndetse no kungurana ibitekerezo, inama y'impuzamashyaka yafashe iki icyemezo ngiki. Ingingo ya mbere, bashyizweho kandi bemejwe kuri izi nshingano zikurikira. Uwa mbere, Bwana Katembo Ndalieni Julien ni meya w'umujyi wa Goma. Bwana Ngabo Desire ni umwungiriza wa meya. Ingingo ya kabiri, ingingo yose zinyuranyije n'iki cyemezo zirakurwaho. Bivuze ngo umuyobozi, abari abayobozi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, abari abayobozi muri Goma bari guhita bakurwaho diregite. Ingingo ya gatatu, abanditsi bahoraho b'impuzamashyaka ya AFC bar M23 bashinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo gitangira gukurikizwa igihe gisinyiwe. Bikorewe i Goma ku wa 5 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, umuhuzabikorwa wungirije wa AFC ushinzwe ibibazo bya politike n'ububanyi n'amahanga, ibyemejwe na Colonel Nanga. Ibi bikaba byemejwe na Colonel Nanga Yobero, umuhuzabikorwa w'impuzamashyaka Alliance Fleuve Congo. Ifoto rero bikaba byose n'ikirango cya Alliance Fleuve Congo bikaba biri hano kuri iri tangazo. Ngayo nguko ngibyo bikomeje gutungura isi yose, bakavuga bataba abantu baranakaze cyane, ibintu byose bakora babigendera ku mategeko n'amabwiriza. Uyu ni umutwe witwaje intwaro, ni ibiki? Mu by'ukuri ni ibintu ubona ko biri ku rwego rwo hejuru kandi ubona ko bifite uburemere. Rero ngayo nguko, ngayo rwose ngibyo ibikomeje kugenda bigarukwaho. Ni nyuma rero yuko Manzi Willy yungirije Bahati Musanga Joseph, uyu nguyu wari uzwi ku izina rya Bahati Elasto, umusirikare rwose ukomeye cyane, ni umukoloneli, niwe ubwo uyoboye intara Kivu y'Amajyaruguru. Nta foto nta cyabaye, tandukanira babandi bakubeshya ngo barafotora. Ugane Verite Pictures. Muri Verite Pictures dufitiye serivisi zose zigendanye na kamera wakenera. Dufotora ubukwe, live streaming, dufata ibiganiro byo kujya kuri YouTube, dufata filime ndetse n'izindi serivisi zose wakenera zigendanye na kamera. Dufata ibirori ibyo ari byo byose mu mihango igiye itandukanye. Muri Verite Pictures tugane tubigukorere neza. Dukorera mu ntara zose z'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali tubutse ko tubafitiye igabanyizwa rya 15%. Ifoto, video ni kimwe mu rwibutso rutazasibangana. Uzere ku mwana wawe rw'ibirori wigeze kugira. Nta handi bagukorera video nziza n'amafoto uretse muri Verite Pictures. Ukeneye zimwe muri serivisi dutanga, waduhamagara kuri 079 20 70 85 8. You are welcome in Verite Pictures. We are #1. Barasimbuye rero Peter Chirimwami, naho rero abangaba bashyizweho ubwo umwe akaba asimbuye rwose uyu nguyu Katembo Ndalieni Julien, akaba ubwo ngubwo asimbuye Diregite Kamanda Kapenda Faustin. Umwe mu bagabo rero baraye bashyizwe kuri uwo mwanya wo kungiriza mu by'ukuri guverineri. Hari ibyo yatangaje n'isi yose nayo ikabigaragaza ko mu by'ukuri ibintu birimo birasobanuka. Yanditse ati, ubwo ni Manzi Willy, tegereza amahoro, umutekano, iterambere, ibidukikije, ibikorwa remezo, ireme ry'imirimo, isuku, kubana mu mahoro, gukumira ibiza ndetse no kubyitegura, ishoramari, ubuhinzi ndetse n'ibindi. Ahazaza
hatarangwamo impunzi, ruswa, inzara, amakimbirane ashingiye ku moko cyangwa ku mirima ndetse n'ibindi byinshi. Uyu munsi M23 AFC yahisemo kubaka igihugu gitekanye cyangwa se urugo rutekanye, aho buri muturage kubaka urugo rutekanye, aho buri muturage wa Kongo yumva ko akundwa, atekanye kandi yubashywe. Ndashimira itsinda ryose by'umwihariko General Sultan Makenga ndetse na Colonel Nanga kubw'icyizere bangiriye. Isi izasobanukirwa ko twabaye impunzi atari kubw'ubushake bwacu, ahubwo ko dufite ubushobozi bwo guhitamo. Ndashimira kandi igihugu cya kabiri cyambereye icumbi, Canada yanyakiriye igihe igihugu cyanjye cyanyihakanye kubera ubwoko bwanjye. Ukuri kuzivugira, ibindi byose bigaceceka. Ati ukuri niko kugomba kwivugira, ibindi byose bigaceceka. Ngira ngo murumva amagambo akomeye cyane arimo atangazwa rero n'aba bagabo. Hari rero ibintu byakomeje kugenda bitungurana. Hari video yakomeze kugenda icicikana y'umugabo witwa Vital Kamerhe. Ubwo ni yindi ngingo ngusaba gukora subscribe cyangwa sabone nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Vital Kamerhe ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane, byahakanye rwose ibintu ngo byamuvuzweho, avuga yuko ngo ari ibinyoma ku byo yavuze mu kiganiro yavugaga ku bijyanye no kuganira na M23. Uyu ni umugabo ukomeye cyane, Vital Kamerhe, umwe mu by'ukuri mu bayobozi bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje yuko mu by'ukuri yababajwe cyane ngo n'ukuntu amagambo ye ngo ku kiganiro kigamije kurangiza intambara n'u Rwanda yasobanuwe ngo nabi. Yavuze yuko rero ngo hari abamureze kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bavuga yuko rwose ngo harimo kumugambanira. Mu ijambo rye mu nteko inshingamategeko, Kamerhe yagize ati bamwe bandikiye umukuru w'igihugu bavuga yuko hari ngo abamugambanira. Kuki ngo abantu rero bagirira abandi nabi nkana? Yagaragaje yuko rero ngo hari abakomeje kumusebya kugira ngo bamugire umwanzi wa leta. Yagarutse kandi ngo ku bibazo bikomeye cyane yanyuzemo mu myaka yashize. Ati ndahamya ko abadepite 10 muri mwe batakwemera gukomeza gukorera igihugu nyuma y'ibyo nanyuzemo. Ubwoba rero bw'uko M23 yafata Bukavu, ndagira ngo mbabwire yuko aribwo bukomeje gutuma aba bagabo bagenda bisubiraho. Aya magambo ya Vital Kamerhe aje mu gihe mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo, ihurizo rikomeye cyane mu bijyanye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru byarafashwe, ndetse ubu ngubu Bukavu nayo ikaba yenda gufatwa kuko M23 ikomeje gufata ibice byinshi cyane. Ejo twari turimo tubabwira ibijyanye n'ukuntu yafashe Nyabibwe ndetse n'ibindi bice. Ubu nabwo imirwanira cyakomeye, igisirikare cya leta cyakomeje kugenda kigaba ibitero ndetse kandi kigatsindwa nubwo aribo baba babitangije. Byumvikane ko rero bari mu birometero bikeye. Mu ijambo rero Vital Kamerhe yari yabanje kugeza ku badepite kuko bari gukora inama zigiye zikurikiranye. Yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo igihe kigeze kugira ngo babwize Perezida Felix Antoine Tshisekedi ukuri, ndetse ko ibiganiro bikenewe, ndetse ko ikijyanye n'intambara atariyo mahitamo kuko n'ubundi igihugu kiri mu ntambara, ahubwo ngo bagomba gushaka uburyo bwose umwanzi wabo adakomeza gutera imbere. Ni nawe wabibukije yuko ubu ngubu Nyabibwe yafashwe, itakiri mu maboko y'igisirikare cya leta. Aravuga ati kandi barimo barakomeza kubera yuko barenze ahitwa Katana iri hafi ya Kavumu yegereye cyane Bukavu. Nyuma yaho rero nibwo yaje kugenda avuga ati mu by'ukuri barambekera, ntacyo mpfa na His Excellency, ntacyo mpfa na Tshisekedi, atariko nyine tugomba byanga bikunda gukemura ibibazo.
kubera rero iyi mpamvu abayobozi ba Kongo batangije ibiganiro rero bigamije kureba uburyo ki rwose baganira na M23. Amaherezo rero bikaba bizakira iherezo kuri ibibazo bya Kongo nimba atari byo bishyiraho, kubera yuko barabona ko ibintu byarangiye. M23 yatangiye gushyiraho abayobozi muri Kivu y'Amajyaruguru, irakomeza no mu bindi bice n'ibindi bice yagiye ifata. Nuko nahoze mbona harimo rwose n'abayobozi ba komine n'abaki bose, bigaragara ko mu by'ukuri iki gihugu gifite ibibazo. Bagomba rero byanga bikunda kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 byanga bikunda, ariko isi kareba ikavuga iti se barabyemera, biragenda biti. Kongo rero ikaba iri mu mazi abira rwose, kubera yuko ubu tuvugana birimo biranatangazwa yuko rwose nyuma ya Malawi yarangije kwemeza yuko abasirikare babo bagomba kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabitangaje ndetse ifata iki cyemezo rwose bitarenze ngo ejo Tanzania nayo iraza gucyura abasirikare babo. Ni amakuru yatangiye kugenda avugwa na benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ingabo za Afurika y'Epfo nazo zishobora gutangira gutaha mu cyumweru gitaha, ariko abangaba bo bikavugwa yuko mu by'ukuri bakiri gukaza umutsi, kuko kigaragara hashobora kuza gutegerezwa iriya nama izahuza East African ndetse na South Africa. Ubwo ndavuga East African Community ndetse na South Africa Development Community, arya ni community, ubwo ni umuryango wa SADC y'Amajyepfo. Sibye ko bo bagendera ku bijyanye n'iterambere, nibyo bitaho cyane development. Ndahamya rero uyu nguyu yanditse ati ndahamya ku kigero cya 99% ko ingabo zari zaraje gufasha Tshisekedi Chilombo abatutsi bo muri Kongo zizarangiza kuva muri icyo gihugu bitarenze tariki ya 15 Gashyantare 2025. Uyu ni witwa Munyakazi Sadate, umwe mu bantu bakurikiranira hafi rwose iby'ibibazo by'umurasirazuba cyangwa se mu karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari. Impamvu rero ngo ntavuze iz'u Burundi nuko zo ngo zizacyura imirambo kuko ingabo zarashize. Ariko mana oya uko byasa kose hari bamwe bagihumeka, se bose baba barashize koko bwana Munyakazi Sadate? Ntago nzi neza nuko rwose aba bose baba barashize, gusa by'u Burundi bwarahuritse, bwarangiritse bikomeye cyane. Byumvikane ko rwose ibintu bitoroshye. Bamwe baranavuga ko ngo bitari buze kuborohera, kubera yuko aba bagabo ngo bafite n'ubwoba, ngo Perezida Evariste afite ubwoba n'ibiki byose. Rero ni ibintu turi bugende tuva imuzi, ariko abantu benshi bakabona yuko mu by'ukuri kwa Cyril Ramaphosa bo batari bagira gute, batari bafata umwanzuro wa nyuma. Ese bizagenda gute? Ni mu gihe rero ubwo ngubwo imibereho y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Rwanda imeze neza cyane. Nahoze ndeba amavideo, amashusho yabo rwose yaciye kuri bimwe mu bitangazamakuru hano mu Rwanda, aho abagabo bamwe barimo Nzambe Soruda n'abandi batandukanye bagiye bakomeza kugenda bavuga uburyo ki urugamba rwari rumeze. Ubu ngubu batangiye kugaragaza mu by'ukuri ukuntu ibintu byabo bitari byoroshye. Bahawe imyambaro, bahawe ubuzima, bahawe amagaze yo gucanaho, barateka, bakigaburira, bafite amafunguro n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubwo rero ibintu birakomeye. Imirwano rero ubwo ngubwo ikaba ikomeje mu bice bitandukanye, cyane cyane ibishyira Sud Kivu, ariko bikavuga ko imirwano atari imirwano iremereye cyane, kubera yuko n'ubundi FARDC ngo bisa naho yacitse intege nyuma yo kwamburwa Nyabibwe. Ni mu gihe kandi ariko ubwo babona yuko ngo bakomeje kurwana bashobora kuza gutanga rwanorero bamburwa Kavumu. Iki rero kikaba cyatagira igisebo gikomeye cyane ku mugabo witwa rwose Masunzu.
abantu benshi rero bakomeje kugenda kandi nanone bibaza igituma igihugu cya South Africa kitava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ukabona ko badashaka impinduka, mu gihe umuryango wa SADC n'umuryango wa EAC bitegura kujya mu nama, ndetse bakaba ni no mu gihe cyo guhagarika by'agateganyo imirwano kwa M23 nyuma kandi y'urupfu rw'abasirikare 13 ubu babaye 15 banze, bamaze kuba ari 15 byanatangajwe na Ramaphosa, umuyobozi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa nyine na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bagiye bagaragara mu by'ukuri batarimo bagenda bavuga kimwe. Hari Phil Chuck ni umwarimu wa politike mpuzamahanga muri SOAS kaminuza ya Londres, nawe mu by'ukuri yatangarije Deutsche Welle ati iyo u Rwanda ruba rudashyigikiwe izo nyeshyamba za M23 ntizari kuba ziri gukora nk'uko zimeze. Umuyobozi wa Afurika y'Epfo Ramaphosa kandi nawe yatangaje yuko ngo ikindi gitero kizagabwa ku ngabo ze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ugutangiza intambara. Hagati aho ngaho Kagame kandi ashinja umuyobozi wa Afurika y'Epfo kugoreka ukuri, akomeza agira ati niba Afurika y'Epfo ihisemo guhangana u Rwanda ruzakemura iki kibazo rwose muri urwo rwego umunsi wari wo wose bazamo. Amateka mu by'ukuri arakomeza kugenda yiyandika kandi bikagaragara yuko mu by'ukuri harimo ikintu cyo kutumvikana. Rero bamwe bakabona yuko ngo ihuriro cyangwa se Afurika y'Epfo yonyine kamemu hari byinshi mu by'ukuri ngo ikomeje gutakaza, ariko nanone bakabona yuko idashaka kuva ahangaha. Benshi rero barimo barahamya yuko Afurika y'Epfo mu by'ukuri ngo irimo iragenda cyane cyane ireba ku bijyanye n'inyungu zayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi byinshi bitandukanye. Ese bazemera kuva ku butaka bwa Kongo? Bizagenda gute mu by'ukuri? Reka duhanga amaso ibi biganiro bigiye kuzaba hagati ya Afurika y'Epfo ndetse nako ya SADC ndetse na EAC, turebe ko hari ikintu cyazavamo. Mukomeze rero kubana natwe gatanu kuri kagenzi kako, Imana ikomeze ibarinde. Subscribe rwose, like, share, comment. Ndimo ndagenda ndeba muri ibi bitangazamakuru byo muri Kongo. Kinshasa rero yakunze mu by'ukuri gushinza ingabo z'u Rwanda kuba ngo arizo zirwana intambara umutwe wa M23 uhanganyemo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafasha babo bose, ndetse inshuro nyinshi abategetsi bayo bakaba barakunze kuvuga ko M23 itabaho ngo ari icyo bita igikonoshwa ngo kirimo ubusa, ko bakunda kuvuga rwose. Perezida w'uyu mutwe mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yanyomoje ibikomeje gutangazwa na leta ya Kongo, ikomeje kuvuga ko abishwe ari abasivile. Avuga ko imirambo yatoraguwe ku mihanda ya Goma ari y'abasirikare ba leta ndetse n'abafasha babo bose ku rugamba bishwe mu mirwano. Bivuze ngo imirwano na imirambo iri hariya yapfuye yabishwe ntabwo ari ukwica abasivile ku by'ubushake, ntabwo ari iki, ni imirwano ngo ya gisirikare, ni imirambo y'abapfuye ku bw'intambara ya gisirikare. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiriye rwose guhagarika kwishora mu mpaka ziteye isoni zerekeye impfu zabereye i Goma. Imirambo yari yuzuye imihanda ya Goma yakusanyijwe n'inzego z'ubuzima zikayibika mu buruhukiro bw'ibitaro bya Goma mbere yo gushyingurwa. Mu by'ukuri ni y'abasirikare ba FARDC, ni y'abasirikare ba FARDC
ati rero ni imirambo y'abasirikare ba FARDC, ibyo kuvuga ngo ni abasivile gusa ngo ni iki ntago rwose ibyo bintu ari byo. Ati bafashwaga n'ingabo nyinshi rega, ati bafashwaga na Wazalendo, bafashwaga na FDLR, FDN, abacancuro n'abandi. Ati rero abangaba nibo bagiye bagwa ku rugamba. Bertrand Bisimwa rero kandi yasobanuye yuko mu by'ukuri ngo hari abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa babo batsinzwe urugamba, banze ngo kubahiriza itegeko M23 yatanze ry'uko ngo bagomba kurambika intwaro mbere yo guhurizwa muri stade de l'unité. Bivuze ngo aba nabo, ati rero rwose abangaba nibo bagize. Yakomeje avuga ko kandi bahisemo kwishora mu mirwano ngo mu mujyi wa Goma rwagati, bikarangira rero ngo bishwe. Nyine abangaba banze kurambika intwaro hasi. M23 rero bivuga ko imirambo yabariye abasirikare yamaze gushyingurwa, ndetse kuri ubu ngubu umutekano akaba ari wose mu mujyi wa Goma. Yunzemo ko nta muryango n'umwe utuye Goma uri mu cyunamo kubwo kwicirwa umuntu. Abantu benshi rero barimo baratera comment bakavuga ati ariko koko habura n'umuturage n'umwe waba warapfuye. Abadukurikira namwe mutubwire, nimba urigo mutubwire, ese intare za Sarambwe nubwo wenda baba batari bo babishe, ushobora kuba baranishwe nabo Bazalendo cyangwa se nabande, ariko si uko ko haba nta muturage wigeze wicwa cyangwa se waba warapfuye azize amasasu yavugiye hariya. Biragoye cyane, byashoboka ko nawe wenda akoreka nze ndaza no kureba kuri Twitter kuko ibingibi ndi kubisoma mu kinyamakuru, ndebe kuri Twitter koko ariko yavuze, kuko sinumva ukuntu nta muturage n'umwe waba warapfuye, kuko hariya ntago havugiraga amasasu gusa ari aho ngaho, kandi ntago ntekereza ko amasasu yagenda arombereje umusirikare gusa, ahubwo hagati y'abarwana, ahubwo wenda ntiwamenya ngo ninde wishe, ariko ikiriho cyo abasivile ntago babura kuba barapfuye. Gusa ikiriho ni kimwe, ikigereranyo ngo cy'abasirikare benshi nabaguye nako cy'imibiri myinshi y'abapfuye rwose ngo ni imibiri y'abasirikare. Gusa za OMS ndetse n'izi za HCR bo bari kugenda banatangaza yuko ngo harimo abasivile benshi cyane, kuko nahoze numva hari n'abantu bavuga ngo abasirikare bashobora kuba bagera kuri 800. Urumva bo ni benshi cyane, ariko abasivile bakaba nabo ari benshi nabo birumvikana, kuko n'amagingo aya ngaya harimo n'imirambo imwe n'imwe itari ijyashyingurwa. Twigire rero mu kijyanye n'ukuntu ingabo za MONUSCO zatangiye kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebe ikibyihishe inyuma. Hakoreshejwe indege ziva muri Centrafrica ndetse na South Sudan, nizo zigomba gutwara aba ba MONUSCO. Izi ndege ndashaka kumenyesha yuko zitazahagurukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta nubwo zizahagurukira mu Rwanda. Ku munsi w'ejo hagaragaye aba MONUSCO bambaye ndetse n'imyenda ya gisivili, batambaye impuzankano gusa, bambaye ingofero z'ubururu bwabo, binjira mu Rwanda bari gusakwa. I Bukavu naho haturutse abakozi ba UN. Ariko reka tuvuge kuri iyi MONUSCO yatangiye gusohoka muri Goma, abantu bose batangiye kwibaza ibintu bigiye kuba byakomeye. Mu by'ukuri biravugwa yuko ngo bari buhere ku basirikare ba Nepal batangiye kugenda, bacaca mu Rwanda, bagere ku mupaka wa Cyanika. Nibamara kugera ku mupaka wa Cyanika, ubwo sinzi, birumvikana ko hazakoreshwa imodokari. Nibarangiza bagende bajye muri Uganda, bajye ku cyicaro cya MONUSCO. Icyicaro cya MONUSCO cya logistique ari muri Uganda niho kiri, UN Mission Support hariya irahakorera. Nibarangiza burizwe mu ndege, barimo baracana bambaye imyenda ya gisivili kugira ngo bigaragare ko bameze nk'abahunze n'iki, ariko amakuru dufite nuko aba bantu ngo bagiye kujya Ibeni, bari gusiga ibikoresho byabo,
kugira ngo bigaragare yuko hashobora kuba harimo nyine atari uguta ubutumwa cyangwa se akiri abandi, ariko bikavugwa ko ngo bazakomeza kugenda bashakisha n'amayira kugeza igihe n'ibikoresho byabo bizavanwa ahangaha. Mwitondere ibintu bigiye kuba. Abantu bamwe batangiye gutekereza tese MONUSCO aho ntiyabigiye gukora bya bindi igata aba baturage kandi aribwo bari babakeneye. M23 bagiye kwisigira ibi byago bonyine kandi atari bo bateje ibibazo bonyine. Ese nimba ari abantu b'ubutabazi kuki batagomba gufasha muri ibi bikorwa byo gutabara no kugira gute? Ni ikibazo gikomeye cyane. Si bavuye muri Kongo ngo tuvuye ngo ubutumwa bwabo burarangiye, bagiye i Beni. Ibi bintu biraza kugenda gute? Amakuru ahari rero aravuga yuko bari bugende bavamo, ariko andi makuru genda nabihuza n'iby'Kinshasa n'ibya SADC, bikavugwa ko SADC na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane South Africa n'ibindi bihugu ngo bitarimo birashaka kugira uburyo bigaragaza uruhande namba bibogamiyeho, shaka kuba biri gutegura ngo imirwano yo muri Goma bigahurirana n'ibyagiye biba mu myaka yashize. M23 tugira ngo murabizi muri 2012-2013 yafashe umujyi wa Goma iwumaramo iminsi 10 yonyine bayigabaho ibitero. Ubu intare za Sarambwe za deployinze ejo amakamyo yagiye muri Goma ari benshi, bigaragara ko mu by'ukuri nubwo umujyi bawufite ariko utavuga ngo barwizeye 100%, bizeye umutekano 100% wapi, ntibishoboka. Roni yatangiye gushyiraho igitutu M23 ngo ifungure umupaka nako ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ngo babone ukuntu ngo imiryango ngo itanga ubufasha. Ese nibyo gusa cyangwa iki kibuga nikimara kugira kontrole baranohereza nabo na za kajugujugu cyangwa barazana indege bajye babeshya intare za Sarambwe ko baje gutabara bazanye n'ibindi bikoresho n'abandi basirikare bazashiduke babanaze ibitero, cyangwa indege zizajya zitangire kwinjira mu kirere ari batekereza ko arizo kurandinga igoma zitangira ahubwo zirase mu mujyi wa Goma. Abantu batangiye kugira ubwoba kwibaza ukuntu MONUSCO igiye guhita iva hano byakomeye. Ese bizagenda gute? Bikavuga ko ariko ngo Kinshasa harimo uruntu kuko ngo abayobozi bamwe baravuga bati mureke tujye mu biganiro, abandi bati nimureke dukomeze intambara, abandi basa nk'abakomeyemo gake bati nimureke dutangire ibiganiro ariko twihisha inyuma kugira ngo twereke isi ko hari ukuntu dufite gahunda nyamara turi gutegura imirwano intambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sasa biraza kugenda biti? Mukanya ndaza kuvugana na mugenzi wanjye tugerageze gusesengura ibi bintu ni ibiki. Reka mbe ndekeye aha nabahagutu update. Reka nigire ku mirwano kugira ngo nze kubona ukuntu nsoza, simba nshaka no kubatindira murabizi. Imirwano yakamejeje ariko ubwo ndanabararikira kubamenyesha abagiye kuyobora umujyi wa Goma ndetse na Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Imirwano irimo iravuza ubuhuha ahitwa Nyabibwe, reka bariho duhera. Harimo haravuza ubuhuha imirwano, ariko imirwano wavuga ko mu by'ukuri ari kijyanye no gushotora, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo zirataka intare za Sarambwe zirimo mu birometero nka 60 uvuye i Bukavu, kuko barangije kuva muri Nyabibwe ya hano hino bagera muri Nyabibwe yahitwa za Katana. Mubwira ko Nyabibwe Bukavu ubundi harimo ibirometero nka hagati y'180 gutyo, ariko uvuye hano Katana ni nko mu birometero 60. Katana n'ubundi uburi muri locality uba warenzaho gatoya locality ya Nyabibwe. Iyi mirwano rero bikavuga ko ariko intare za Sarambwe ziri kugenda zorganiza wazarendo ngo bari kugerageza gushaka kwirukana intare za Sarambwe mu bice byose nyine, ndetse ngo batazubura umutwe ngo bakajya gufata umujyi wa Bukavu, dore ko na magingo aya ngaya bitewe n'ibi bintu byose biri kugenda bicicikana, abaturage bakabona ingabo z'ibihugu ziri kugenda, abayobozi b'ibihugu biri kujya, abadiplomate bari kugenda, bari kugira ubwoba n'ubu ngubu bakagenda bayisohokamo. Ese ibi bintu biraza kugenda biti? Turaza kugenda tubikurikirana.
hari imirwano rero kandi nanone iri kubera Nyiragongo. Iyi mirwano iri kubera Nyiragongo irakomeje hagati ya 23 na FARDC ndetse na FDLR. Bamwe bati tugomba kubakura i Goma, abandi bati ahubwo nimureke turwane duhungira ahitwa za Kazaroho, niho bashaka ngo guhungire. Ubwo barashaka kunyura hariya za Murimbi ndetse n'ira misozi iri hejuru gato ya Zanditi, ariko intare za Sarambwe ngo zababaye nyibambaze kuba kubita zikabandagaza aba FDLR babuze yo bacira nayo bamira. Sasa ibi bintu biraza kurangira gute? Ese FARDC izareka kurwana bigenze bite? Tujye rero mu kijyanye n'ukuntu rwose harimo haragenda hatutumba ibijyanye n'umwuka mwiza wo gushyiraho ubuyobozi